Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya gatanu mu nyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe operasi ikomeye ikozwe na Fdnb mu bice bitandukanye mu mikenke biraro mbiri mu bice by'imurenge. Fdnb bigaragaje ubutwari ndetse n'ibijyanye n'imirwanire idasanzwe binyuze muri renseignement militaire yari imaze iminsi irenga itatu, aho GD ya Fdnb yarabanje kwitondera bimwe mu bice bitandukanye byo muri bice mu misozi ya mikenke, aho bakoze poste d'observation ivyatumye bahita bakoresha capteur thermique. Ibi rero bikaba bivuyemo operasi ikomeye turibuze kurambura tukareba ibijyanye na element de reconnaissance uburyo zakoze akazi, tukaza kandi kwabwira ibijyanye na yitwa kaburantwa forward base, twabwira kandi umusirikare ukomeye witwa Major Leonidas ukoze ibikorwa bidasanzwe mu cyo yise Igisoda. Turaza ro kubyumva mu buryo bw'irambuye tureba akazi gakomeye gakozwe na 3e bataillon commanda yarungitswe mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo. Turebe kandi 2e compagnie de reconnaissance, turaza kwabwira unité de guerre électronique. Turebe kandi bijyanye na escadre de drone de surveillance zagaragaye muri ibi bice zifite ikoranabuhanga rya kamera infrarouge zafashije muri ibi bikorwa. Turaza kwabwira systeme gamma Fdnb biri gukoresha mu buryo budasanzwe mu bijyanye na commandement opérationnel, bikaba rero bijyanye na temps réel, ikaba kandi bibiri gutuma atabaho kwibeshya mu bikorwa byose Fdnb biri gukora. Turaza kubabwira kandi bijyanye na feu de neutralisation yakozwe bifashishwe mu rotier 120 mm ndetse na kanoni zikaba rero ari intwaro ziremereye zikoresha GPS targeting system byatanze umusaruro ukomeye muri ibi bice. Turabwira kandi akazi gakomeye kakozwe na 3e bataillon commando avec compagnie de reconnaissance. Turaza kandi kureba tactique de diversion, turebe infiltration silencieuse. Turaza kandi kwabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara communication cribute binakosi avision na couturenne. Iriho n'ikoranabuhanga riri kwifashishwa mu bugenzuzi bw'amasaha n'ijoro ndetse no muri operation riherekejwe na système de barrage électronique avec cyber. Rikaba rero ikoranabuhanga turibuze kuramvura mu buryo buramvuye. Ibiro bikaba byese biteza disorganisation totali mu mirongo ya twirwaneho. Bikaba rero kandi biri kuza mu gihe mu Minembwe hakomeje imyigaragambyo ikomeye. Banywanyi muze tubane turabe ibiri kugenda biba birabana n'amakuru akomeye biri kugenda bigaragara mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo. Iyi no operasi ikomeye yakozwe mu gitondo cya kare. Reka turamvura inkuru yacu ngusabe rero kuri wowe udukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone, kwibutse ko ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu kwigenekerezo rya gatanu mu nyonyo 2025. Amasasu ndetse n'urusaku rwumvikanye mu bice bitandukanye bizegereye mu bice byo mu misozi ya mikenke biraro mbiri mu bice bya murenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ubw'ingabo z'u Burundi Fdnb zatangizaga igikorwa gikomeye cya gisirikare cyiswe mu buryo budasanzwe operation gusubiza inyuma, cyari kigamije gusubiza umutwe AVERTISSEMENT nabo bakorana ibice MDP twirwanaho yari imaze iminsi yigaruriye. Nkuko rero bitangazwa amakuru yizewe yatanzwe n'ishami rya GD rya Fdnb aho yafatanyije na demiyape ya AVERTISSEMENT bagaragaje ko MRDP twirwaneho yari imaze iminsi ikora ibikorwa byo kongera gucukura position defensive mu misozi ya mikenke, yari yarongereye n'ibirindiro by'ubutasi poste d'observation bifite kandi ikoranabuhanga ryitwa capture thermique. Bikaba rero byongeye kuba byaba bibi cyane ubwo urugamba rwageraga ahangaba atararangiza ibyo bari bamazemo iminsi. Raporo z'ubutasi zirerekana ko mu 23 yari imaze kohereza element de reconnaissance zivuye mu gace ka Minembwe mu rwego rwo gushyigikira MRDP twirwaneho mu gihe cyose
ababaye igitero ibiro bikaba byahise bituma Fdnb yihutira gushyira mu bikorwa igikorwa cyo gukumira cyari kigiye kuba coalition offensive nkuko ro biri kugenda bigaragara mu masaha y'ijoro ku igenekerezo rya kane rikira ku ya gatanu mu Nyonyo mu kigo cya gisirikare cyitwa Kaburatwa Forward Base hakoraniye inama ya gisirikare y'ingenzi iyobowe na Colonel Major Leonidas wayoboye ibikorwa bya Fdnb muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi nama yemeje ko Task Force Igre decide itangira igikorwa cyo gusukura aharemerde twirwaneho no gusenya ibirindiro bari barubatse muri ibi bice. Iyi task force yapanzwe yarigizwe na 3e bataillon commando ishinzwe guhangana mu misozi miremire combat de montagne ndetse na 2e compagnie de reconnaissance abashinzwe ubutasi n'ubumenyi bw'ibigenda biba unité de guerre électronique bise UGE ishinzwe gutambamira uburyo bwa radio na drone z'umwanzi. Hari kandi escadron de drone de surveillance ifite drone 8 zifite ubushobozi bwo gufata amashusho y'ijoro kamera infrarouge. Fdnb yakoresheje ikoranabuhanga rihanitse ryiswe systeme sigma rihuza amakuru yose rihanitse yitwa systeme, bikaba kandi bizagiye bihura neza n'uburyo bwibuzwe nka temps relais. Ibi rero bizatumye commandement opérationnel ibasha gukurikirana aho buri unité iri n'ivyo gukora ku rugamba, ikabasha kuyobora ibitero byo ku butaka mu buryo bwihuse kandi hatabayemo kwibeshya. Kwisasa 9 n'igice nibwo rero drone zohereje amakuru mu mikenke bigaragara ko abarwanyi batwirwaneho bari bamaze gusubira inyuma. Ibiro bikaba zarangiye bemeje ko abayeho fe de neutralisation rituma imbunda ziremereye za morotse 120 mm ndetse na za kanoni zakoreshwaga kuri ubu zihahita zihagarika kongera kurasa. Ni mu gihe rero dusubiye inyuma gato ku isaha saa moya za mu gitondo nibwo imitwe ibiri ya 3e bataillon de commando yaritangiye guhangana ku ruhande rw'amajyaruguru ya Mikenke mu gihe compagnie de reconnaissance yanyuraga mu gice cya Birarumbiri igenda ireba inzira uko zimeze, aho bivuga ko bari kuri altitude ya metero 200 nkuko rero abashinzwe ibijyanye na geothermique muri Fdnb babitangaje. Aho bageze bahasanze ibirindiro by'abarwanyi ba MRDP twirwaneho bitwaje imbunda za PKM RPG7. Fdnb itangiza ikintu cyiswe tactique de diversion, aho itsinda rimwe ryakusanyirizaga imbere mu girindi ryanyuraga inyuma rikoresheje uburyo bwa infiltration silencieuse, ni ukuvuga gukomeza kugenda nta rusaku no gukoresha ikoranabuhanga rya camouflage thermique rituma abatagaragara ku mashami y'ubutasi. Mu minota 30 gusa igice cya mbere cya Mikenke cyari kimaze gufatwa ndetse bamaze no kwirukana bikomeye abari bahamaze iminsi, kuko byemezwe n'itangazo ryasohowe na Etat Major de Fdnb. Baravuga kandi baremeza ko ibingibi byabaye byose biri gukoranwa ubuhinga bwa none, ndetse ibi bikaba bitanga n'umusaruro ukomeye bitandukanye n'ibyigeze bibaho. Bikaba rero byagaragarije igisirikare cy'u Burundi ko mu gihe bahuza ikoranabuhanga ndetse n'imikorere ibintu bigomba guhinduka, dore ko ni kenshi byagiye bigaragara ndetse bikanavugwa ko hagiye habaho kutumvikana hagati ya Fdnb na FARDC byagiye bitinza urugamba, ndetse n'abayinga bavuga ko bizatumye bimwe mu bice bitandukanye birimo Goma, Bukavu byigarurirwa n'umutwe wa 23 biturutse ku bwumvikane buke bwa coalition ya FARDC na Fdnb itarabashije guhuza, biza kurangira imbaraga zabo zitatanye 23 itayigarurira ibice. Ibirero kandi bikaba bibaye nyuma yuko bitangazwa ndetse bikanemezwa ko kuri ubu hari agahimbaza musyi kemerewe bamwe mu basirikare bo muri Fdnb bijyanye rero nuko bamaze igihe kinini bagenda barwana, ndetse kuri ubu biravuga ko bashobora kuzagororerwa bitandukanye n'abandi bagiye barwana, kuko batayo zoherejwe kuri ubu zakoze akazi gakomeye bitandukanye n'izindi zagiye zijyeyo mu bihe bitandukanye. Amakuru twakiriyeyo arakomeza kugenda agaragaza ibiri kugenda biba, aho rero avuga ko Fdnb yohereje ibisaso ndetse binavuga ko mu gihe kiri imbere igiye gukoresha indege ntoya zo mu bwoko bwa mini UAV bombarders. Bikaba rero bivugwa ko zizajya zirasa ibisasu bifite ibiro 2 de explosion C4 ku birindiro bitandukanye. Ni mu gihe rero bivugwa ko mu gihe urugamba rwaba rukomeje bagiye guhindura uburyo bwo kurwana bakifashisha ikoranabuhanga kuruta ibindi byose byigeze bibaho. Mu gihe cy'amasaha 2 gusa MRDP twirwaneho itangiye ikaba
itangiye guhungira mu misozi yitwa Kivuruga, ndetse bamwe mu barwanyi bayo bakaba rero bari kugenda berekeza mu bindi bice by'ibiturage byo muri Minembwe nk'uko batanze amakuru muri GD ya Fdnb babivuga. Amakuru yemeza ko ibice bya M23 bimaze iminsi bigaragaramo naho ibijyanye na logistique bivugwa ko bari baramenye amakuru ko Fdnb nayo iri gutegura kuba yabarohererezaho ibitero bikomeye, nk'uko rero abari gutanga amakuru bakomeza kugenda babivuga. Mu gihe cy'amasaha abiri biravugwa kandi biremezwa ko Fdnb yari imaze kugaragaza itandukaniro ritandukanye nuko bagiye barwana izindi ntambara. Amakuru yemeza ko ibice bya M23 byegereye bitangiye kugenda byingizwamo ikoranabuhanga, aho rero bivuga ko bari kubaka systeme de barrage électronique bivuga ko rigomba kuzajya rinetraliza imbaraga Fdnb na FARDC bakoresha. Ibiro bikaba bitumye M23 ndetse na MRDP kuri ubu bibasirwa n'ibitero, kuko amakuru atugera avuga ko FARDC na Fdnb bashaka kunetraliza iri koranabuhanga ritaratangira gukora, ndetse bagateza n'akavuyo mu bice uyu mutwe ugenzura kugira ngo utazabasha gukomeza kwiyubaka. Biravugwa ko rero ko raporo ya komando bayemeje ko ibikoresho byinshi byafashwe, harimo imbunda 3 za 23 za calibre 7.62 mm, radio 14 zo mu bwoko bwa Motorola Tactical, amasanduku 2 y'amasasu. Bikaba rero bigaragaza ko urugamba rwakomeye. Fdnb yemeje ko nta musirikare wayo wapfuye muri iyo mirwano uretse abasirikare 3 bakomeretse byoroheje. Abaturage bo mu gace ka Mikenke bavuze ko kuva ku isi ya saa 4 za mu gitondo kugera kuri uyu mugoroba bumvaga urusasu rukomeye rw'imbunda ziremereye ndetse na za drone zanyuraga mu kirere. Umwe mu baturage yagize ati, twabonye drone ziri hejuru yacu zifite amatara yijimye cyane, kandi nyuma gato twumva ibisasu biturika mu misozi. Twabonye ingabo z'u Burundi ziza mu buryo buteguye, ntibigeze bahagarara. Abandi baturage bishimiye ko FARDC na Fdnb yakoze mu buryo bw'icyizere cy'uko ahantu habaga kuri ubu hongeye kuba hagaruka igisirikare cya leta. Bakavuga bati, icyo dusaba nuko baducungira umutekano, indwano zigagarara, kuko nta kiza kigeze zitugezaho. Amakuru ava mu nzego za gisirikare z'u Burundi aravuga ko iyi operation izakomeza mu minsi iri imbere, igamije kugarura ibice bitandukanye by'umwihariko byegereye Minembwe ahitwa ndetse n'ibice byegereye Uvira, byose bigomba gukorwamo isuku. Umusirikare wa Fdnb mu butumwa yarungitse ku rubuga rwa WhatsApp ruriramwe intwazangabo yagize ati, ubutumwa bwacu ni bumwe, dushaka amahoro arambye muri Kivu y'Amajyepfo. Nta mutwe uzongera gufata abaturage bugwate cyangwa gukoresha imisozi nk'ikiraro cy'intambara. Twakoresheje ikoranabuhanga rihagije kandi turagendera ku mabwiriza mpuzamahanga y'ubwirinzi turinda abasivili. Abasasanguzi ba gisirikare bo baravuga ko iki gikorwa cya Fdnb ari intambwe ikomeye mu rwego rwo kwerekana ubushobozi bwayo mu gukoresha tekinoloji militeri integre mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, kandi binerekana uko u Burundi bukomeje kuba umufatanyabikorwa ukomeye wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo guhangana n'uyu mutwe. Raporo y'inzobere za gisirikare muri Centre Régional Coopération Sécurité ivuga ko Fdnb yagaragaje une coordination opérationnelle exemplaire hagati y'abasirikare bayo, ubuyobozi n'amashami y'ubutasi, ibintu bigaragaza iterambere rikomeye mu buryo bwo kuyobora ibikorwa by'urugamba. Operasiyo yakozwe bikaba rero bigaragara ko ari urugendo rukomeye Fdnb imaze kugeraho mu rwego rwo hejuru rwo gukoresha ikoranabuhanga ry'ubutasi n'imiyoborere y'urugamba ishingiye ku makuru y'igihe cya nyacyo. Ubu imisozi ya Mikenke iri mu maboko y'ingabo z'u Burundi, mu gihe MRDP twirwanaho n'abayoboke bayo basigaye bari guhungabanya no gushakisha uburyo bwo kongera kwisuganya nk'uko biri kugenda bitangazwa. Urugamba rwo rurakomeje, ariko hagati aho ntabwo twarenze ingohe ibivugwa n'abaturage nabo bakoze imyigaragambyo ikomeye bamagana igisirikare cy'u Burundi nubwo gikora ibingibi. Harimo ibindi bice biri kugenda bigaragara ko abaturage bo batishimye ndetse bafite n'ikibazo gikomeye cy'ibyababayeho mu Minembwe. Rero naho kuri ubu mu bindi bice abaturage bakoze imyigaragambyo ndetse baranavuga ko Fdnb hari ibice yababangamiye, ngo nubwo nta zera ngo de. Abatuye mu duce bavuga ko ingabo z'u Burundi zababujije abaturage kurema isoko rya Bijombo muri Fizi hagati muri uku kwezi kwa Gitugutu guheze. Ingabo z'u Burundi ziri ahitwa Mukirati zirashinjwa kuba zaragiye zibanga
kubangamira abaturage bashaka kujya mu isoko. Umuvyeyi w'abana babiri ukorera ubucuruzi bw'imboga mu isoko rya Bijombo witwa Yvonne Nyembo utuye mu yasobanuye ko usibye kuba zirangabo zimaze iminsi mu bikorwa bya gisirikare ariko hari rimwe na rimwe zibangamira abaturage zigatuma batabasha gukora akazi kabo nkuko byari bisanzwe. Yavuze ko abasirikare b'u Burundi rimwe na rimwe bababangamira bitewe nuko baba bakeka ko hari ibikorwa bakorana n'umutwe wa M23. Ati bishoboka bite ko batubuza kugenda uko dushaka turi mu gihugu cyacu? Yego bacunga umutekano ariko rimwe na rimwe iyo umutekano wakomeye ari igihe batubuza kugenda bavuga ko hari bamwe muri twe dukorana n'inyeshyamba, ariko mu by'ukuri bajye babigenzura neza bareke kubangamira abaturage bose, nibyo bamwe bavuga. Amashusho rero yakwirakwiye ku mbuga ngurukana bumenyi kugeza ubu arerekana abaturage benshi b'abanyamurenge bigaragambya bamagana urugomo, ubwicanyi no kwicishwa inzara bamaze igihe bakorerwa biturutse ku kuba bamwe batari kubasha kugera ku masoko. Bakaba basabaga kwisi ingabo ziva iwabo zigasubira mu gihugu cyabo nkuko rero bari kubitangaza bamwe muri aba. Bikaba rero ari ibintu bigenda biba, bamwe bakishimira ibikorwa abandi bakabinenga. Nuko rero biteye n'amakuru adafite aho abogamiye tubagezaho yibiba bizabaye, nta kintu na gito duhinduye cyangwa se twongeremo. Ngayo nguko uhita ufyonda sabone wowe dukurikiye kugira ngo ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha bizibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.